Pozdrav ekipico, dobar dan. Danas vas imamo samo dvoje, nagledamo vaše fotke, ali nemojte misliti da neće biti uzbudljivo, zato što Perno je poslao 69 fotki, a Anton nam je poslao samo 4. Ali krenimo sa Antonom. Anton nam šalje većinom landscape-e i ovaj landscape je izvučen maksimalno i jako mi se dopada iz nekoliko razloga. Kao prvo, jako težak landscape za nailat, zato što je ovo kompletno u sjeni, ovo je osvjetljeno i ovo je osvjetljeno. I kao što vidimo, to je HDR i jako ga je lijepo napravio. Tako da čestitke Antonu što je uspio izvući maksimum iz jako teške dinamičke situacije. I jako mi se sviđa što mu je malo prelilo ovdje sunce unutra u kadar i što je nekako dinamiku bacilo dodatno. Ovo je više nego dobar primjer kako se HDR pravilno koristi. S tim da vidim, kažem, to je dronski HDR, DJI naravno, ali jako dobro funkcionira. Jedno me zanima, mislim mogu pogledati na Exifu kasnije koji DJI je u pitanju. Također primjer kako ga je lijepo napravio odmah sam dron. Ovdje bi možda, ako bi stvarno bili picajzle, onda bi mogli malo ovo skratiti ovdje. Recimo ovo nije nešto bitno i ovo nije nešto bitno. Znači samo možda smanjiti sliku tako da se fokusiramo na ono bitno što je ova tvrđava. Isto dobar kadar. Jako mi se sviđa da kužiš poantu dobrog osvjetljenja i kužiš kada fotkat nešto. Recimo da sunce tu padne, onda nemaš dobru fotku kao što je ova, ali u ovom slučaju, kažem, nailo se i to. Ovo mi je također jako interesantno. Super situacija, lijepo osvjetljenje, sve je savršeno. Mogu si se možda samo poigrati sa daljinom, blizinom, ako me kužiš. Znači ovo je sad trenutno jako malo u kadru, a ovo je nazovi glavni subjekt. Pustio si dovoljno prostora, okolo se vidi ta magla, a opet ovdje sad skoro pola fotke je praktički nulta informacija. Znači za nekakvu tehnički bolje težinu u fotkama si možda mogao malo rezati ili si mogao ići malo bliže, daj ne znam je li ovo dronom, ovo samo piše Kula Herceg Stjepana, ali samo da mi usput vidimo da li će mi pisati na Exifu koji ti je dron. DJI ne piše. Ako se sjetiš, please napiši mi jer me zanima koji je točno. Idemo sad na Pero. Znači Pero je jedan od vas koji me od početka pratite i meni je super što je Pero jako često uvijek slao fotke i jako je napredovao. Ja ga imam i na Instagramu zapraćenog i fora mi je kod Pere što je bio uvijek portret tip fotografa i jako je forsirao portrete i sjećam se njegovih početaka prije sad već nekoliko godina. Kao i od svakog od nas, to su bili skromni početci i drago mi je reći da danas Pero radi vrhunske portrete na više razina. Ono što mi se kod njega jako sviđa, to je da je totalno isprakso taj instagramski feel i nekakav vintage look. Znači vidim ga koje grupe prati na Instagramu i općenito page-eve, kako god profile, i uči jako brzo i jako dobro primjenjuje stvari. I ja ću ga također pitat kad stigneš Pero da nam napišeš kako si nešto dobio. To su većinom grube flash fotke koje imaju to nešto modno u sebi. Vidit ćete dosta fotke ovdje s nekakvog modnog eventa ili modne revije, to sam vidio nedavno na tom Instagramu da si fotkao. Baš me zanima jesi bio plaćen za to ili si ovako za gušt fotkao, jer su ti stvarno dobre fotke i da si bio glavni fotograf, mislim da si jako dobro prenio atmosferu. I kod tebe mi se sviđa što si kroz godine klikanja naučio jako puno stvari. Prije si znao hit and miss fotke, a danas imaš vrlo ciljane, promišljene kadrove gdje točno kužiš zašto nešto radiš, što mi se jako sviđa. Znači ovdje dobijemo više feeling obleke, cjelokupnog settinga, dok ovdje više se fokusiramo na njeno lice, a manje na obleku. Ovo su znači pripremne. Ovo je recimo oni fanatici koji imaju fotostudije i flasheve i sve to skupa, oni bi vjerojatno pogledali ovu fotku i rekli kako grubo svjetlo, ali recimo ovo je dosta jednostavno za izvest, a ima jedan poseban look i udara drugačije nego da imaš one savršeno raspodijeljene sjene i svjetla. Znači kužim što si htio prenijeti, baš mi je fora. Ovo recimo kod ove fotke nisam siguran da li samo onaj tipični, imaš jako puno fotki koje koristiš kao flash i move, znači recimo to sa Fujijem radim, znači imate tehniku da istisnete flash, stavite jako niski shutter speed, flash kada opali po subjektu,
Znači ono što je izreflektirao dosta jako zapeče u fotku i kad pomaknete objektiv ili fotić, znači kliknete i nešto napravite, recimo kružni pokret što je Pero radio, onda vam te neke stvari zamuti i napravi taj pokret. Pa mi samo zanima ove dvije fotke primjerice, da li je isto ta tehnika ili ipak ima malo Photoshopa. Iako mi se čini da je ovo isto ta tehnika, ali nisam siguran. Ovo je recimo super fotka, ovo je klasično jarko svjetlo i s lijeve i s desna. Slobodno napiši šta koristiš, ljudi će ti zanimati oprema, zanimat će ih da li koristiš svoje fotostudio, da li rentaš nešto od opreme, na koji način si nešto naučio, ovo je recimo jako dobra modna fotka. Ovo su više izražene po pitanju modela cijelog, a ovo su naravno prave portretne gdje se stvarno fokusiramo na oči, na lice i kažem, zanima me isto recimo, znači Pero morat napisati esej, a ne komentar, znači u tom eseju te molimo također da napišeš da li puno instruiraš modele po pitanju toga kako se namjesti u fotki, jer recimo ja nisam jako vičan na mještanju modela, znam što želim dobiti na fotki, ali često ako je dobra atmosfera ili ako se razumijete, onda recimo moja supruga fenomenalno mijenja sama poze i onda ja ulovim najbolje iz onog što ona radi, ali kažem, koji put ako imaš opet kao supruga što je profi model, onda recimo ti njoj ne moraš objasniti da ti želiš nešto da napravi s rukama, ali mi baš zanima u kojoj mjeri instruiraš fotku, a u kojoj mjeri se to desi spontano. To bi mi bila onak fora informacija. Ovo su onak mood fotke, ništa ekstra, ovo opet taj pomak s flashem. Znači, imaš pretpostavljam nekakav preset koji dosta često koristiš u fotkama, ovo je recimo najfornija zato što je dosta pravilno uspio taj pokret kad si zakrenuo fotić. Recimo, ima djelomično fotke koje se meni ne sviđaju, to je subjektivna stvar, gdje recimo mi fali malo mesa, znači ti jako dobro napraviš brutalnu fotku gdje ti je kompletna atmosfera gotova, a recimo kod ovog ima malo previše oko, recimo ovo je super fotka, ovo mi recimo nije dobra fotka, za moj gušt, zato što mi fali nešto. Ovo je supruga komentirala da ti jako dobar bio shoot i njoj meni se ova fotka najviše sviđala i ova fotka je jako dobra. Ova je negdje između nešto je fali, u slučaju što recimo si tu dobio sa naočalama i jako je lijepo raspoređena težina i sviđa mi se, kažem, sam dosput vidim koji ti je ovo DOF bio. Pretpostavljam da piše, ti si mi napisao, napisao si mi na drugom mjestu to, ali sad ne mogu to izvući. S čim je fotkano? Mislim da ima i Heliosa i svašta, ali kažem, htio sam sad vidjeti blendu. Ovo je top. Koja je razlika između ove dvije fotke full malena, ali recimo par stvari fali. Ovaj auto što je uletio smeta i direktni pogled tu ne služi atmosferi, ako me kužiš. Znači, ljudima će se ova fotka uvijek više sviđati zato što ima lijepi profil i zato što on gleda direktno u kameru i odmah postavljamo pitanja, imamo intrigu, ali kažem, ovaj flare je fenomenalan i općenito puno je ležernija ova fotka. Možda i sam tijelo, znači sama pozicija modela je ljepša. Ovo je također opet profil, opet flare i sve prikazano je fora. Ovo je vrlo subjektivno, meni nužno ne paše crveni ton na koži, dok recimo imaš tu sad jednu fotku gdje je recimo ovo jako fora, baš zato što je kontralogično, a detalje, ali recimo ovdje kod lica mi toliko ne paše. Ali kažem, ovo je zbilja, ja znam često komentirati tehnički šta je dobro ili meni što se sviđa, ali isto tako kažem da se meni ne sviđa, ne znači da se drugima neće možda sviđati. Meni osobno recimo taj crveni ton smeta, ali to je opet dio onog šta ste vi naučili gledat kao lijepo i šta ste naučili gledat kao nešto nam ne štima. Ovo je jako intrigantna fotka jer je crno-bijela, dobar detalj. Ovo su fotke gdje se recimo vidi da je fotograf sazrio i da ima logiku za kadar, da ima feeling za težinu i da zna što želi prikazati. Iako su većinom, kažem, ima tu puno vertikalnih fotki, jako interesantno kako ti funkcionira i s druge strane jako dobro ti prolaze na Instagramu, baš zbog toga. Recimo, ja nisam fotograf koji će se zbog Instagrama apsolutno prešaltati na vertikalno, bilo da je kropanjem ili fotkanjem, ali znam da te algoritam više voli i da ćeš imati bolju vidljivost. Ovdje si, čini mi se, osim objektiva koji je takav, kao da si malo bacao haze, može biti da je do objektiva, ali kažem, ovakvi se efekti mogu dobiti tim haze blurom ili imate onaj slider u Lightroomu, sad mi fali kako se točno zove, ja ga baš ne koristim, da dobiješ te bljede, znači suprotno u kontrastne fotke. Ovo su jako, kažem, atmosferične fotke i prilično logični kadrovi. Recimo, ovo je drugačije svjetlo i drugačija obrada, a opet, kažem, drugačija priča. Sviđa mi se kod fotke, ja ću ti pokazati kasnije moje glavne favorite.
ovo je fora baš zbog oka. Da recimo oko nije ovako interesantno, fotka bi bila bila bi običnija, recimo to tako, ali u ovom slučaju jako dobro paše. Ovo mi je jedno od najbrutalnijih. Ovo je recimo, imaš jako puno onih grupa koji si vjerojatno i sam vidio, oni magazin, nešto, Augustin magazin, ne znam, ima ih 5 varijanti, svi šeraju svoje fotke, imaju te nekakav stil portreta. Ja to zovem intrigantan portret, znači nešto je van standarda. Da li je to ljepota modela, da li je to drugačija kosa, da li je to ne znam, da li je to svjetlo, da li je to nekakav detalj obleke ili nešto deseto, ali recimo tu ima puno toga, znači njene boja kose, trepavice, ona je vjerojatno, pretpostavljam, ili albino ili crveno kosa, i onda kažem imaš kontrast usana, bijelo, sjenu i jarko svjetlo. Znači sve to skupa kad staviš i jako neprirodno, ali zato što je neprirodno je jako interesantno, zato što je vrlo rijetko. Znači općenito u fotkama uvijek svi pokušavamo dobiti nešto što je drugačije, recimo opet dobro iskorištena ovaj rez sa sjenom i opet koliko se vidi taj rez naglašava ono što je u svjetlu, znači smanjuje ono nebitno dole, a opet ti pojačava fokus na ovo gore. Ovo je recimo jako dobar, kad tehnički gledate ovo nije fotka u trećinama, i ima pola fotke koja je nulta informacija, ali zbog cijelog tona fotke i malo komplementarnih boja gore, ovaj donji dio fotke paše. Znači ovo je primjerice iznimka koja potvrđuje pravilo i zato se moraju znati pravila, da ih se može kršiti kad treba, kao recimo ono pravilo kad imate frame i imate da neko gleda prema tamo i često se tu pušta prostor, ali u jednom slučaju se nastaviti, recimo to su često na reklamama radili Adidas, Nike i slično, trkača ne stave na onu daljnju polovicu, nego na onu bližu polovicu kraju i onda on trči praktički veću marginu fotke. To je kontraintuitivno, ali baš zato što je jako rijetko i jako interesantno. Znači uvijek treba probati kršiti pravila. Ovo mi, recimo kod tebe i dalje, što mi se jako sviđa, imaš masu fotki, ne mogu sad reći, većina toj fotki mi se sviđa, ali ima masu fotki koji su mi opet na onoj razini na početku, ali to uopće ne gledam kao grešku. Recimo ova fotka mi u ovoj cijelom serijalu, imaš ih tu, full obična, kao recimo da ju nisi ti fotko, ako me kužiš. Znači ti si sad pokazao potencijal, pokazao si rast, pokazao si šta možeš i onda i dalje nešto testiraš ili nešto pokušavaš i često ne uspije. S tim da ovo je recimo također jedna tema o kojoj bi se dalo raspravljati, to je snaga ili moć filtera, znači obrada. Ja osobno imam par filtera, odnosno preseta u Lightroomu koji mi pašu i koje volim, ali mijenjaju realnost i mijenjaju način na koji se percipira moja fotografija. Znači ja imam često landscape, ne obrađujem nijakim filterima, znači landscape samo nabrijem boje, napravim da budu malo ekstra vezano uz ono što sam actually u fotko, ali ne idemo ekstrem. Dok recimo ovo je jasno da je filter fotka, ovo je jasno da nije filter fotka. Ili ako je filter da je jako stišan. I sad, ova fotka s filterom bi djelovala wow, fotka bez filtera djeluje wow. I sad pitanje je uvijek, kažem, koliko tu zapravo mi možemo uzeti zasluge za nešto što je fora. Znači, ova fotka bez filtera, ovog, nije toliko wow kao, mislim, kadar ko kadar je jako lijep, ali bez filtera ova fotka ne bi bila tako ono instagramski lijepa, interesantna. I to je ono što meni, recimo, ja znam overtinkat stvari, moja supruga zna najbolje od svih da ja znam overtinkat stvari, pokušavam smanjiti to na minimum, ali kao bivši perfekcionist znam razmišljati o tome šta je ispravno napraviti. I često se znam uloviti di recimo sam napravio dobar kadar i bez filtera ne izgleda ni u pol tako dobro. I stavim filter i istovremeno se osjećam poraženo, zato što sam zbog filtera uspio dobiti dobru fotku, a bez filtera ona nije dobra. Znam da je bio totalni rent, ali mislim da se skužili šta mislim i to je jedna dilema koju me eto znam učiti. Ovo je recimo primjer drugačijih portreta, ovo mi je interesantniji. Ovo je, kažem, ovdje je lijepo i sve to skupa, ali kažem možda mi je pinčicu prežuto, ovo mi je fora jer nema distrakcija i djeluje onako full namješteno, ovo ti recimo ono u rangu Vogue i tako to. Jednostavna fotka, ali funkcionira. Mini serijal, meni od tog mini serijala recimo ova najbolja i ova mi je prekrasna, jednostavno je vrlo komplementarna za modela. Ove drugi znaju biti, kažemo, dozdola su fotkane i znaju biti malo. Ovo mi je fora zbog poruke jasne. Ovdje mi je jako super što se vidi, znači ona ovdje. Ja uporno pokazujem prstima po monitoru, mislim da pokazujem s mišem. S kurzorom. Dobro. Centralno je. Ovo je recimo primjer gdje ja opet naglašavam fotografije dio tima i ti si ovdje fotkao, znači, modnu reviju. Znači ovo je 90% fotke
je vizažisti model, 10% fotke je ovdje bio fotograf. Iako kažem, treba i znati to kadrija, treba znati taj filter i sve to skupa, ali kažem, bez ovih stvari oko očiju, bez ove frizure, nemaš fotku. Dobra fotka, jako za atmosferu, fora, malo preobična. Recimo da on ima otvorene oči, potpuno drugačija fotka. Kako je nevjerojatno kako neki detalj super kut. Interesantno je koliko neki detalj promijeni fotku iz meh u wow. To je nevjerojatno. Opet dobro iskorištene fotke. Ono što ti također mogu reći, Pero, a što je meni opet jako interesantno vezano za ovu temu, kažem, nekako si dobio ekskluzivu jer si poslao veći dio fotki na ovom gledam vaše fotke, možemo slobodno staviti Pero gledam vaše fotke vlog. Ja znam onu N. Lipović gledat njene fotke i ona je jako poznata i jako pametna fotografkinja koja je postala poznata zato što je fotkala poznate ljude. I ono što je vrlo interesantno, a to je da njene fotke su sirove, njene fotke su jednostavne, ali zato što ima posebno bitnog subjekta unutra, su posebno bitne. To je ono što ja govorim da je jako bitno koga fotkaš i na koji način fotkaš. Kažem, meni bježi ime, jedno sam davno spomenuo, ima jedna fotografkinja iz Bosne, to ima bratu sigurno 5 godina, ja nisam baš aktivan po društvenim mrežama toliko, znam mi je žena obratila pažnju nju, ona je bila jako poznata zato što je imala jako puno crvenokosih modela i s pjegicama i sve to skupa, znači imate fotke i stvari koje su ljudima trajno i vječno lijepe, znači imate poze, imate modele, imate nekakve stvari poput, kažem, boje kose, pjegice, robe, lokacije koje prolaze i ako se na to bazirate, vi dobijate instant pažnju. Sad, mislim da samo u tom procesu po meni treba biti fair i reći da također dio te kvalitete fotografije leži na modelu i svima skupa i da su ih zahvali i da se recimo to se skupa prezentira na nekom paketu. Jer kažem, ima često nekih fotografa koji poput N. Libović, kažem, imaju vrhunske karijere, a nisu po meni opravdali toliko svojim umjećem kao recimo Henri Cartier-Bresson, koji je actually pokazao da je brutalan fotograf i da je izvukao maksimum iz onog ispred sebe jer je znao predvidjeti situaciju, jer je znao imati dobro oko, jer je znao biti dobro pozicioniran i iskomunicirati. Dok kaže N. Libović dopeljate od nekog predsjednika, ona napravi neku fotku koju se ili niko nije usudio, ili niko ni ne može jer on nije N. Libović, ako me kužite. Znači, vi u životu i u fotografiji, u poslu, u svemu, uvijek samo gradite poziciju i zapravo sve što radite idete u nekom smjeru. I meni se sviđa smjer u kojem ide Pero, zato što on kuži da recimo jako toga ovisi o modelu i o lokaciji. Kažem, jako si se ispraksao u komunikaciji, recimo ovo je full dobra fotka, to se i meni super sviđalo, ovo mi se recimo jako sviđa kut, gdje je opet prekršeno jedno fundamentalno pravilo, a to je da se žene ne fotka s nižeg stajališta bez razloga, zato što često ne izgledaju lijepo. Ali pošto je model malo mršaviji i ona je nagnula glavu prema dole, znači nema nikakvih brkanja u proporcijama, a s druge strane iza nje imaš veliki, visoki subjekt koji je neboder, jednostavno dominira fotkom i imaš korelaciju prednjih stražnih dijela. Prekrasno je, kad u jednom trenutku kao fotograf prestaneš to gledat na način da moraš aktivno o tome razmišljati, nego te stvari vidiš. Ja smatram da je Pero ovdje vidio to i da nije pretjerano morao razmisliti, nego jednostavno znao šta ima, znao je kulisu i kliknuo je. I to je onaj moment kad skužite da ste od nekog amatera, poluamatera, lagano prešli u poluprofesionalce i profesionalce, jer imate toliko iskustva. Zašto recimo neki ljudi uvijek fotkaju dobro vjenčanja, a neki ih uvijek loše fotke ili osrednje? Zato što neki ljudi imaju feeling za te stvari, puno su fotkali, imaju puno iskustva. Ovo je recimo jako dobro svjetlo, jako dobro ishendlano. Ovo mi je recimo tako, malo je onak, neću reći cringe, ali onak baš je čudna. Ovo je opet cool. Ovo je recimo opet paše za Blitz. I evo zaključujemo Perov vlog, gledamo vaše fotke sa time da mu kažemo da mi je drago da je poslao ovoliko fotke i drago mi je da možda neki od vas koji ne znaju za njegov rad slobodno mogu pogledati na Instagramu. Meni malo bježi koji mu je nick tamo. Ajde, ne bude mi ljeno da pogledam pa da vam kažem zašto nekad smo napravili već tako lijepi vlog. Sad ćemo ga pronaći. Pero... iza objektiva, iza točka objektiva, znači Pero Arsenijević, ako se ne varam. Tako da, potražite ga na Instagramu, scrollajte kroz njegov profil, vidite jako puno lijepih fotki s kojih možete puno naučiti
I kažem, ne mogu reći da sam ponosan, drago mi je samo da vidim da tako napredujete i drago mi je da ima nekog utjecaja to što komuniciramo, što se družimo i mislim da je ovaj vlog definitivno on ponio. I eto, čekam nove vaše fotke, pa ćemo napraviti idući tjedan još jedan ovakav vlog. Što se tiče vlogova, to je to za ovaj tjedan. I ćemo se idući tjedan kad skupimo opet vas nekoliko za gledam vaše fotke i probat ću bar još jedan video napraviti nešto u hodu vezano uz neke ove moje standardne teme. Eto, toliko od mene, čujemo se uskoro i čaos.